here this morning. Pre tých, ktorí tu dnes ráno neboli, This morning we made a distinction between two kinds of faith. ráno sme si vysvetľovali rozdiel medzi dvomi druhmi viery. Faith that is a charism and faith that is the fruit of the Holy Spirit. Vierou ako charizmou a vierou ako ovocím Ducha Svätého. St. Paul mentions these two kinds of faith when he lists both the charisms and the fruits. Svätý Pavol rozlišuje tieto dva druhy viery, keď robí zoznam chariziem a aj zoznam ovocí Ducha Svätého. And we said that faith as charism is not given to everybody. A už sme si povedali aj to, že viera ako charizma nie je daná každému. And Jesus said that you need faith as a mustard seed to say to a mountain to move, and it moves. Ježiš nám povedal, že potrebujeme vieru ako horčičné semienko, aby sme mohli povedať hore, aby sa pohla a ona sa pohne. Here it was not referring to faith as a virtue, but to faith as a charism. Ale tu nehovoril o viere ako o čnosti, ale o viere ako o charizme. And it is not given to everybody. A táto nie je daná každému. It is not given to everybody to say to a person in a wheelchair, get up and walk. Takisto ako nie je každému dané povedať človeku na vozíku vstaň a choď. It is given, this charism, to those whom God chooses to give. Ale je to dané tým, ktorých si Boh na to vyvolí. But then there is the other gift that is the fruit of the Holy Spirit. A potom je tu iná viera, ktorá je ovocím Ducha Svätého. And this fruit of the Holy Spirit is a seed that is given to everybody. A toto ovocie Ducha je semienko darované každému. We all must live through faith. Lebo my všetci musíme žiť z viery. And this fruit of the Spirit, this faith, this virtue, we must cultivate it. A toto ovocie Ducha, túto čnosť, vieru, my si musíme pestovať. Imagine you have a seed, an apple of wheat. It has power in itself. Uvedomme si, že keď máme nejaké semienko, napríklad jablčné, tak to v sebe má silu. But if I put the seed on a piece of marble, it never grows. Ale keď ho položím na mramor, tak nikdy neporastie. Not because there is no life in the seed, A nie je problém v tom semienku, že by v ňom nebol život. but because I didn't put the seed in the proper environment. Ale problém je v tom, že som semienko nevložil do správneho prostredia. So faith as a virtue must be cultivated. Takisto aj viera ako čnosť musí byť kultivovaná, pestovaná. It must be watered. Treba ju zalievať. It must be taken care of. Treba sa o ňu proste starať. In other words, we must live it. Inými slovami, musíme ju žiť. It's not enough to have it. Nestačí, že ju máme. I can have a book for 50 years in my library and I never read it. Môžem mať v knižnici 50 rokov nejakú knihu a nikdy ju neprečítať. The book is there. Kniha je tam. And perhaps that book is full of wisdom. A možno, že tá kniha je plná múdrosti. But if I never read it, I can take nothing from it. Ale ak si ju nikdy neprečítam, nič si z nej nevezmem. So it is the same thing. God gave us faith, but we must live by faith. Takisto je to s vierou. Boh nám dal vieru, ale my musíme z nej žiť. Now we said that the central message of our religion is that word that first was said by the prophet Habakkuk. Základom nášho kresťanského posolstva je slovo, ktoré povedal prvýkrát prorok Habakuk. In the book of Habakkuk 2:4,
V knihe Habakuk 2:4 we find the righteous will live by his faith. hovorí, spravodlivý bude žiť zo svojej viery. And it is so important, the sentence, that it is being repeated verbally for other 3 times in the scripture. A tento výrok je tak dôležitý, že sa ešte 3-krát doslovne opakuje v písme. So this word, the righteous lives by his faith, you find it 4 times in the Bible. Takže 4-krát sa v písme nachádza veta, spravodlivý bude žiť z viery. The first one we already said is Habakkuk 2:4. Už sme to spomenuli. Prvýkrát je to Habakuk 2:4. Then we find it in Romans 1:17. Potom o Rímanom 1:17, Rímanov. We find it then in Galatians 3:11. Potom u Galatianov 3:11. And we find it again in the book of Hebrews 10:38. A potom u Hebrejov 10:38. Now, what does we learn from this particular verse? Čo sa z tohto konkrétneho výroku môžeme naučiť? First of all, we already said that the basis of all our salvation is faith. Už sme si povedali, že základom celej našej spásy je viera. Now, you know what does it mean, being saved. Už sme si povedali, že to neznamená byť spasený. We always speak about salvation. My častokrát o spáse hovoríme. We always say that Jesus is our Savior. Často hovoríme, že Ježiš je náš spasiteľ. That Jesus saved us. Že je náš Ježiš vykúpil. But what does it really mean to be saved? Ale čo to v skutočnosti znamená? Čo to znamená vo svojej podstate byť spasený, byť vykúpený? So imagine you are drowning Predstavte si, že sa topíte in a very rough sea. vo veľmi rozbúrenom mori. You are losing hope Strácate nádej when somebody throws a cord to you. a niekto vám hodí záchranné koleso. And you take that cord and bit by bit they throw you to the shore. Hodí vám láno a oni vám vás kúsok po kúsku ťahajú až na breh. And the first thing you say, today I am saved. Prvá vec, ktorú poviete, dnes som sa zachránil. Well, imagine that you have a big debt. Predstavte si, že ste v nejakej máte veľký dlh. You cannot sleep because of the debt. Kvôli tej vašej dlžobe nemôžete spávať. You cannot find a way out, how to get out of it. Ani neviete, ako sa z týchto dlhov dostať. And unexpectedly, well, this never happens, but now, unexpectedly, you receive a message. You are being forgiven of all your debt. Neočakávanie, a toto sa v skutočnosti nestáva, ale zoberme si to ako príklad, dostanete SMS-ku, všetky tvoje dlhy sú ti odpustené. You are saved. Ste zachránení. Well, imagine that you are in front of a judge at court. Alebo si predstavte, že ste na súde pred sudcom. Well, you did a big mistake. Urobili ste obrovskú chybu. You killed your wife. Zabili ste svoju ženu. And in front of the judge you say, oh, it's the end for me. Ste pred sudcom a hovoríte, no to už je koniec so mnou. But it happens that the judge had also a big problem with his wife. Ale aj ten sudca mal problémy so svojou ženou. And the judge says, okay, you are free. A povie vám, OK, ste voľní, ste slobodní. And again, you are saved. A opäť ste zachránení. So salvation means that you arrive at a point when you do not have any hope anymore. Takže spása znamená, že sa nachádzate v situácii, v ktorej už viac nemáte žiadnu nádej.